بەڵێ ڕاستەوخۆ دەچینە بەغدا وەزیری بەرگری تورکیا سەردانی بەغدادی کردوێنانە دەبینن ساتی گەیشتنی وەزیری خەڵوسیاکار وەفدێکی باڵای سەربازی تورکیایە کە سەردانی عێراقیان کردووە ئەمڕۆ دیارە دیدارەوە کۆبوونەوەیان دەوێت و دیبەنانە کەمێک لەمەوبەرن کە وەزیری بەرگری گەیشتۆتە بەغدای پایتەختی عێراق و لەلایەن لیژنەیەکی باڵای سەربازی عێراقەوە پێشوازی لێکراوە خۆشی شاندێکی باڵای سەربازی لەگەڵە لێرە دیدار و کۆبوونەوەیان دەوێت لەگە دۆخی ئەمنی ناوچەکە بەتایبەت کە دوی عێراق و تورکیا هاوسنورن پێکەوە لەبارەی چەند پرسێکەوە بێگومان پێکەوە گفتوگۆ دەکەن هەر ڕەنگە پرسی تەنها سەربازی و ئەمنی نەبێت بۆ پێی کە چەند پرسێکی دیکەش لە نێوان هەردوو وڵاتە هەن کە باز دەکرێن بۆ کاردانەوەکان لە تورکیا چین سەبارەت بە سەردانەکەی وەزیری بەرگری تورکیا بۆ عێراق دەچمە لای هاوکارم ڤۆرال ئێریشمش لە ئەنقەرەوە لەگەڵمدا ڤۆرال هەواڵ و زانیاریەکان لای تۆ چین لە ئەنقەرە لە میدیاکانی تورکیادا چۆن باس لەم سەردانەی وەزیری بەرگری تورکیا دەکرێت؟ بەلی شاندەیەکە بەرفرەهیا تورکیا لەشکری سەردانە عێراقی دکە بە سەرۆکاتیا وەزیری بەرەوانیا تورکی هولیسی ئاکار و سەر ئەرکانی تورکی و یاشار گولەر نەها لە بەغدایە ئەوێ هەم وەزارەتە کاری ناوخۆی هەمجی وەزارەتە بەرەوانیا عێراقی رە هەفدیتنێکی پێک بینن بە داویە هەمەها ساڵە 2020 ئەو هەفدیتنی ناوبەرە تورکیا و عێراقیدا دەست پێ کردبوون و چاپەمەنیا تورکیەژی جهێکە بەرفرە هەدایە ئەو سەردانە هولیسی ئاکار ji ber ku di hejdehê berfanbara sala borî de ji Iraqî şandeyeke berfireh Serokvezîrê Iraqî serdana Tirkiye kiribû û bi raydarên Tirkiye re taybetî jî bi Serokkomarê Tirkiye re hevdîtinek berfireh pêkanî bû û di wan hevdîtinan de jî mijara li dijî terorê mijara kêşeya avê rêkeftina Şengalê û her wiha pêwendiyên di navbera her du aliyan de hatibûn axaftin û di vê hevdîtina îro da jî mijar avakirina koordinasyona yê leşkeriya di navbera Iraq û Tirkiye de dê were axaftin û her wiha vê leşkerên Tirkiye di nav vê koordinasyonê de ciheke çawa bigirin vê leşkerên Iraqê asayîbûneke çawa ji bo Tirkiye çêkin û vê nexşeriyeke çawa were diyarkirin vê ev mijar werin axaftin li gel wê yekê di navbera Iraq û Tirkiye'de kêşeya avê jî ev heyameke dirêj bû di navbera şandeya de dihate axaftin di vê serdanê de jî gelo vê kêşeya avê çawa bê çareserkirin vê evliyahiya vê çawa bê avakirin li ser vê mijarê dê werin axaftin her wiha li gel van geşedanan li gel van mijaran dê mijara têkoşîna li dijî rêxistinên terorî jî vê were axaftin gelo vê Tirkiye heyama nû da li ser sînorên Iraqê vê operasyonan pêk bîne yan jî vê li dijî PKK taybetî jî li dijî êrişên PKK'yên demê dawî de ser xaka Iraqê û li ser xaka Tirkiye vê bergiriyek çawa ji bo wê yekê bê girtin vê ev mijar jî werin axaftin her wiha çapemeniya Tirkiye behsa wê yekê jî dike dibêjin ku vê di vê serdanê de rêkeftina Şengalê jî were axaftin vê çawa bê cibicîkirina wê de kêşeyên heyî çin e û vê çawa bên çareserkirin vê ev mijar jî bi rayedarên Iraqê re werin axaftin û her wiha tê çawarekirin ku piştî wê hevdîtinê jî Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan jî serdana Iraqê bike ji ber ku dema ku Kazimî yanî Serokvezîrê Iraqê serdana Tirkiye kiribû Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan gotibû ku ez jî dixwazim serdaneke berfireh bo Iraqê bikim ji ber vê hêndê jî ev serdan di nav çapemeniya Tirkiye de tê gotin ku veke ku bingehek ji bo serdana Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan jî tê avakirin tê nirxandin û tê çarekirin ku piştî wan hevdîtinan daxuyaniyeke çapemeniyê jî ji rayê giştire were dayîn dema ku Enqerê jî agahiyên berfirehtir de gehiştin berzestême em ê ji bo bînerên Kurdistan bi şer ragihînin. هاوکارم ڤۆرال ئێریشمش لە ئەنقەرە لەگەڵماندا بوو سپاس بۆ.